हने बबी सोकुमी बाजु मेजुपी नक्तिने चक उदय युवा पुच या गोसाले उदय एकता वो युवा प्रोत्साहन या नारबिया जुगु उदय मंका गुला बाजम भोज्या है सिदौगुदु सक्स्या तस्कन तजिको भालक सफल जुइको थागु जुगुली उदय युवा पुच लगायत बाजने बोती कैदीपी सकले युवापी अले बाजन सेना दिपी गुरुपी लगायत सकल खल पुचपी नापनाप फल झाइदिपी सकल सित आपाल आपा सुबे वो भिन्तुना देशना चना अनि बपी सकले दाजुकी त किपी उदय इतिहासे दक्ले नापा बाजन खल न्याक चोपी सकले उदयपी छतासम मुना फुक्तया गुला बाजन भोज्यागु तो दक्ले नापागु ख दैगु सिदुगुदु कति जुया स्वयंभू या बाते स्वयंभू स्वाने क्वावेगु टठया बाते फुक्तया उदय मंका गुला बाजन भोज्या जुगु तो दक्ले नापागु वो ऐतिहासिक साबित हुएबिगुदु आ बाजन थासिरेका बाजन थाना दिपी सकले युवापी छतासँग चना मंका किपाकागु गोसा जुएचोंगुदु मंका किपाकागु निम्ति सथे सकले ठठौ थासे पोज भी धुंकुगुदु सकले लेता सकले न्यू खाव फुक्त सफलतापूर्वक उदय युवा पुचल छगु तजिगु ज्याजो सम्पन्न यागुदु फुक्त तजिगु ज्याजो सम्पन्न यागु जुगुली उदय युवा पुच या त आपाल आपा सुबाव भिन्तुना बिएमा थुक्सी तिनी पुनर्गठन जुगु उदय युवा पुच या नेतृत्व नेत तुलाधर समिति वनेमा कवया मेजु रिद्धि तुलाधर कैचुंगु खसा रिद्धि तुलाधर या त फुक्क खल पुच पाखे युवा पुचले दुना छापी सकले युवा पिसं उतिकय भ्वालियाना वेक पिनेगु थो दक्ले नापांगु ज्याजो तस्कन तजिक तालागु ख भने बपी सोकुमी बाजु मेजुपी युवा पुचल नारा तथे उदय एकता वो युवा प्रोत्साहन तका नारा तथे फुगु ज्याजोल हाते उदय एकता जुजु वनेगु नापा गुली जुएचों ख वसबेन अप क्वातुइगु पले युवा तन उदय खेले सकमको नेवा खेले नेपाया फुक्क समाजे न्याज्या वने त अझ इपि प्रोत्साहित जुइदेगु जी फलसकै चनगुदु भने बपी सोकुमी बाजु मेजुपी सकले युवापी लेताया टुक्त मंका किपा कैचोंगुदु अले थुगु ज्याजोले छगु बिस्कंगु खनागु दैगु खल पुचया ब्यानर ख थोन युवा पुचलय देका खल पुच पिन त भ्युगु दैगु सिदु तस्को बालक रञ्जना लिपि व अंग्रेजी भाषा खल पुचया पहिचान सहित थुगु गु ब्यानर नेबल थुके नान छिगु भाषा कला लिपि संस्कृति सकबन अन्यन वनिगु खै सुयान दुई मत दैबको अले जी मिग प्रचार प्रसार यागु झोलेन दया फुक्त सकले उदय त गुला बाजया तो तया छटासँग चोनेगु दैगु न उदय मंका मेना पन झोला व जी हने बम पुष्परत्न तुलाधर जो सोइदिगु उदय मंका मेन दैतगु जो छगुए भाषा छगुए धर्म अले छगुए बाजने जी मा हनगुए चनापी ख जी उदय त झिगु खल पुत दुसान खुगु खल कञ्चक बाज गुला बाज आ न्याक वइ चोंगुदु नापा नापा सकले खल पुच बाज जुगु खला वला जिन मसिल अचे खसान थो खुगु खल पुच छथा चोंगु दैगु बाज दुपी जक चोंगु खसान उदय त झिगु खल पुच न छदी छप्प ख दैगु ठुगु भज्या सन्देश बिउ अझै जुया ठुगु भज्या ताला कि त वाली यापी सकल सित आपाल आपा सुबे बेचना अले ठुङ सो झापी फुक्क खल पुच या धाजकी तता केपी नापनाप थन स्वयं बे झापी सक्ल भक्त जनपी थन मो मुना उदय मंका गुला बाज भज्या सोइचंगु खना
सकल सित आपा आपा सुबे बेचना नप ठुगु भिडियो छकुचा छिकपिसन सोफाई मा रका जे तो सामाजिक सञ्जालले पोस्ट आलोचना गुजुल छिकपिसन सोया तो भिडियो गजे तालो तो गेचो रका कमेन्ट यान्दी त जी इना प्यासे जी तो ज्याजो याकमी अरुण सिद्धि तुलादर खनौ टु बे सुबे जोजलपा भगवान शरण।